Mi xeweta ku mi amukela eka Dilolostro channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Eka n'wina mi nga subscribe hi rhandza ku khensa nseketelo wa n'wina hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Ku endlela leswaku mi nga saleli ndzhaku eka minongonoko ya hina nkarhi lowu taka, tlhela ni mi tshikelela na xidlokwana. Ku na challenge ya risimu ra Munhu wa Munhu leri ku nga risimu ra Xongi ra ha ku humaka eka album leyintshwa ri nga track number 3. Vito ra album i Joko ra vutomi. Se hi la ku nyika mavonelo ya hina eka risimu leriwani. Xo sungula hi rhandza ku nyika mikutlunya eka muhumelerisi wa nghoma kumbe muhumelerisi wa album hi ku angarhela loyi ku nga Mambawulele. Loko hi yingisela album leyiwani, Mambawulele u yi tirhi kahle swinene, u yi chayili ende yi twakala kahle eka swichayachayana. Ku va a tirhi na Dr. Joe Shirimani swi n'wi vuyerisile swinene. Hi twa hi ti-project leti a ti tirhaka masiku lama ti twakala kahle, ti va ti masterike kahle, na swichayachayani swa kona swi va swi kha swi twakala kahle swinene. Se loko hi ta eka swichayachayani swa risimu leriwani, hi twa ri ri na ku yelana swinene na risimu ra Samson ra Khombo Shirimani. Xongi u tshama a posta swinepe eka Facebook laha a ku vonaka rhangani a ri na ntombi ya yena leyintshwa leyi sweswiwani ku nga nsati wa yena. Caption leyi a fika a yi tsala loko a posta swinepe leswi, a fika a tsala leswaku ri avuxeni vanhu va vanhu. Se hikokwalaho ka sweswo hi swi tivile leswaku loko ya huma album, risimu ra ku fambelana na sweswo ri ta va ri ri kona ende hi mpela ri fike ri va kona. Se xilo xo sungula lexi nga endla leswaku risimu leriwani ri fika ri tsakeriwa swinene hi vanhu hi ku ha swi tiva leswaku Xongi wa ha ku hambana na rhangani. Se hikokwalaho ka sweswo vanhu va vi na ku lava ku twa risimu leriwani hi mhaka ya ku hleketelela leswaku risimu leriwani ri ta va ri ri na beef eka rona, naswona beef leyiwani vanhu va hleketelela leswaku yi ta va yi kongomisiwa ka Prince Rhangani xikan'we na nsati wa yena lowuntshwa. Se hikokwalaho ka sweswo vanhu va vi va la ta ri yingisela, va la ta ri twa. Xin'wanyana futhi i ku risimu leriwani ri fike ri rhandziwa hi va ka mani. Loko risimu ro ze ri rhandziwa hi va ka mani, risimu rero ri ya fika ri duma kumbe ri ta fika ri karata. Hi ku xo sungula va ka mani va rhandza ku posta and va ka mani va rhandza ku gegana hi tinsimu. Se loko mo languta eka va TikTok, eka va Facebook, risimu leriwani ri le ku tirheni kahle hi mhaka ku va ka mani vo tala va karhi va ri posta. Hi vona mikandziyiso yo hambanahambana laha hi vonaku swimatsatsa swi karhi swi bombisa risimu leriwani va ku avuxeni vanhu va vanhu. So va ka mani ri fika ri va khoma kahle risimu leriwani. Hi vona ingaku hi swin'wana swi endlaka leswaku risimu leriwani ri fika ri trenda. Xin'wanyana futhi mhaka ya vanhu va vanhu ingaku yi le mahungwini ngopfu. Hi ta tsundzuka na G1 na vona ku na swinepe leswi nga ku jikajikeni eka swiyenge swa mabulu laha na vona va vonakaka va ri na munhu loyi a nga ri ku nsati wa vona ku ngo va xigangu. Se swi ta vula ku mhaka leyiwani kahlekahle eka nkarhi wa sweswiwani yi le milon'weni swinene. Xin'wanyana i ku Xongi hi voni ingaku u fika a tiyimisela swinene loko a tirha album leyiwani ku la ta prove point ya ku yena u ta swi endla hambiloko ku ri ku a karhi a nga tirhi na producer ya yena leyi a tirha na yona ekusunguleni. So u fike a ti nyiketela swinene and u tirhi kahle swinene. Album leyi ya yena yi twakala kahle swinene. Risimu leriwani i risimu ra kahle naswona i risimu ra ku tsokombela swinene. Lama a ku ri mavonelo ma hina, hi kombela mi avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments. Hi tlhela hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga za ku mi subscribe na ku va mi ya emahlweni mi vona minongonoko laha ka channel leyiwani. Laha ka Dilolostro channel hi le xigodini.